Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video, u kojem za vas imam dva velika iznenađenja. Tako sam uzbuđen i jedva čekam to podijeliti s vama. Ok, znate, pročitali ste naslov videa. Dolazim na Balkan Tube Fest. Znači, to je prvi Balkan Tube Fest na kojeg dolazim i još sam učesnik. Dakle, ne mogu biti uzbuđeni. A drugo iznenađenje je to što možete osvojiti 5 karti za prvi i drugi dan Balkan Tube Festa. A kako? Ostanite sa mnom do kraja. Naravno, na Balkan Tube Fest ne dolazim sam, dolazim u društvu svojih kolega iz Džumbusa. Biće ekstra, biće super zabavno, tako da svakako dođite. Postojat će jedan veliki Džumbus corner, veliki Džumbus štand na kojem će se non stop nešto događati. Od raznih challenge-a do Q&A-a, do svega nečega, znači zabave neće nikako falit. Isto tako moram spomenuti da drugi dan u maloj sali u 16 sati održava se program pod imenom Oversharing, odnosno privatnost i YouTube. I tamo ću biti također učesnik i isto neću biti sam, društvo će mi praviti Maša, Marko Vuletić i Petra. Tako da vjerujem da što možete čuti i naučiti od nas. A kako do karata možete ih kupiti putem stranice geekstix.com. Link će biti dolje u opisu, sve informacije su vam tamo. I naravno posjetite službene stranice od Balkan Tube Festa i njihovu Facebook stranicu. Linkovi do njihovih stranica biti će dolje u opisu. Znači, samo ću reći da će ovaj Balkan Tube Fest biti najveći do sada. Dolazi najveći broj učesnika do sada. I jako sam uzbuđen što se baš sad potrefilo da je ovo moj prvi Balkan Tube Fest. I jedva čekam družiti se s youtuberima, isto tako upoznati nove youtubere koje do sad još nisam imao prilike upoznati, naravno upoznati i družiti se sa svima vama. Kao što rekao, zabave neće faliti, tako da još jednom dođite. Ovo je festival koji okuplja najjače youtubere sa Balkana. A kako možete osvojiti 5 ulaznica za 2 dana Balkan Tube Festa? Vrlo jednostavno, sve što trebate napraviti je pretplatiti se na moj kanal, lajkati ovaj video i u komentarima ostaviti razlog zašto baš vi zaslužujete ići na Balkan Tube Fest. Jeste spremni? Neka igre krenu sad, a mi se vidimo drugi put. Bok!